Ono što sam ja prošao ne bi želio da mladi agenti prolaze. Posao sa 700 nekretnina netko mora patiti i takav način želim to dokazati da je to moguće, da postoji drugačiji način, ljepši. Jer sad ovisi koji su mi prioriteti. Meni je obitelj bila prioritet i želio sam jednom imati taj nekakav sklad, zlatna sredina, nazovem, između posla i obitelji, da sam ja sam svako popodne s djecom na trening i to nema cijene. Da sam ostao u onom sustavu tada, ne bi to mogao. I manje i više da im naučim, da im pokažem, da im otvorim oči. Otvorim se oči sa možda najboljim sistemom koji ima Kanada. To su bili šokovi. Podcast je bio na kraju 3 sata i još 4 sata zajedno smo se družili jer je to stvarno bilo 1000 pitanja i veliki skok u njihovoj glavi da vide tu širinu, da postoji drugačiji način rada. Nije te strah podijeliti svoje iskustvo, svoje znanje? Zašto? Ja ne mogu, ako ja radim 20 nekretnina, šta nije ljepše da i svi imaju tako 20 i da onda mi lijepo surađujemo. Jer svima će biti lakše. Jednostavno, ja nemam nekretninu. Super, gle, ja imam kupca. Evo ti ga, odradi ga ti. Ajmo to podijeliti. Ali ono što najviše tu pati su prodavatelji. Jer mu nije isto da mu se nekretnina prodaje ko što je u Kanadi prosjek 32 radna dana, pa sad se Marko požalio da je 45. Super, to bi odmah potpisao da je kod nas 45. A kod nas je godinama. Jednostavno, brže će se prodati